بليرن إسرائيل تشاوانيزكي هبونا تركيا لسوريا. إسرائيل بالتقواهي رينادا كتركي بارجاين خوين سربازي عسكري لسوريا أوفابكا. وزير درباية إسرائيل جدعون سعار أشكال باريس كونفرنسا كروجنا مافانيدا قوت تركيا رولك جالكي خراب لسوريا وللبنان دريزة. لقوري قوتناوي تركيا دخوازة سوريا شخورا بك جهة خو باراستنه وداغير بك دبيجا أفنية أشكالية تركيا. ليه؟ قوت أو بتاعوهي رينادن تركيا. وزير درباية إسرائيل دبيجا أو بتاعوهي رينادن كتركيا بقي أرمانجا خوجي سعار أشكال قوت نابا جسوري تهديد بتشن سر إسرائيل. يعني إجباركو إسرائيل هبونا تركيا لسوري وكتهديدك يجبو خد بينا. وزير برافانية إسرائيل كاتشي أشكرا قوت أرمانجا بمبا كرنا حما وشامي أو بو كو أبد دما بيشتا بالتقاوهي ريندن إسرائيل جا آلية سوريا وورا تهديد كرن. وزير برافانية إسرائيل سروك سوريا أحمد شرعجي شيار كرو قوت هزين بياني درباسي سوريا ببن وتهديد لسر إسرائيل تشبكن وأنجام جبو سوري جلكي خرابن. إيرو روجا بنشمة نه جكدارن سوري بكيمانيج علي هزين إسرائيل وهاتنا كشتن وان دخستن للدرعة شر هزين إسرائيل بكن. إسرائيل بالافخانة حماية سربازيجي وهناك جهندن ين استراتيجيك للشام بومبا بارانكر. ده درباره وان نیرشن اسرائیل ده پیامنیر روداوی دلخواز محمد جشامل گلمنه دلخواز خیراتی او جهن کراستی ایرشان هاتنه چه جهبون و زیان چه بون؟ دل بخوین بحثاوی که بکنی اسرائیل برونش کرد بیشه کو اف هریش من نامه کش بو ترکیه ایدی نما ورو لخود نواخا سوریه ده ببینه هر او بنگها تیفور کوکو بنگه که سربازی ترکیه دخست لودره جیگر ببی او بنگه هاتا بردومان کردن وکو زیانین گیانی جیج سه اندزیار دناوا و بنگه دا هاتنا کشتن افتاخه کنها ازلی متاخه کی کو استید آکنجی ملودره بنگه ها وکولین زانستی هیا کو بری نها چندی جاراجالی اسرائیل و او هاتبو آرمانج کردن دونه اوجی به ریا هرشک اسمانی اسرائیلی هاتا بردومان کردن تزیانی گیانی نبون تنی وکو زیانی مادی هبونا کردن بحث فروخانه یانجی بالفرخانه حمایه بکن کلوی داریم به هفت هرشن اسمانی او فروکه هاتا فروخانه هاتا بمباران کردن کو بتمامتی او بیشن بالفر جناف چوی او وکو بنگه که سربازی ارتشان اجتماعی سوریا یا گروپین عمشات وکو جهه که سربازیش بو خوب کار آنی بود لگوری زانیان کو دناوا و بالفرخانه دجینیز 15 چکداران هاتیه کشتن باشور سوریا کم بحثاوی که بکم تایبتی بحثا درعی بکن الودرجی بردومانه که چرها بویا اسرائیل کو هزا اسرائیل غیر کو بیشن بریا بالفرین شر هریش کربول لسر گوندوارن درعی بریا بیشن پیاده جی هاتبون درباسی ناوا گوندوارن درعی بون کورایی که باش درباس بون او نه کسین کو هاتنه کشتن لگوندوارن درع او نه کسین سیویلن لیچک هرگرتبون دماکو اسرائیل درباسی و گوندابو اوانجی شر گروپن یعنی شر ارتش اسرائیل کربون دوی شری دهاتنه کشتن و یکمین جارا هزا اسرائیل به کوربون درباسی بیشن خاکا سوریایت بدل بخوید. بله گلک سپاس دلخواز محمد جشامی.